witu ni kugoso. Na jina la Baba litatukuzwa. Tafadhali wachungaji karibuni. Bwana asifiwe. Mimi ni mchungaji wa mataifa. Bwana asifiwe. Na namshukuru Mungu kwa sababu ya kunipenda. Majina zangu naweza kusahau. Naitwa Bishop Dr. Mary Maroba. Kwa Kristo ni Bwana na tumaini ya moyo wangu. Bwana apewe sifa. Amen. Nimezoea Kiswahili na Kiingereza, lakini leo niliomba Mungu anipe Kikuyu. Nataka kusungumuza ile Kikuyu sanifu. Mwathani agocwo. Teri Gikuyu kiria githaka muno na kiega. Mwathani agocwo. Nafikiri ni vizuri tuimbe. Haleluya, Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa majina naitwa Pastor Maureen Mwenesi Onyango. Nimeokoka, Yesu Kristo ni Bwana. Tutamwimbia Mungu wimbo mmoja kutoka katika kitabu cha wimbo wa Injili, wimbo namba 182, 182, kijito cha utakaso. Bwana asifiwe. Tumekuja pamoja kuomboleza na nyinyi. Beth ni mtoto wa taifa la nchi ya Kenya. Bwana asifiwe. Hayo mengine yote nitaachia ibada wachungaji. Serikali inapochukua mkondo wake na pia mbingu itasimama kwa mkondo wake. Bwana wabariki na watendee mambo mema. Kijito cha utakaso ni damu ya Yesu. Ndirenda thomerwo ni Bishop kuria kuguririo 21 kwambiriria mwekinya mugwanja. Gwenda guthomerwo ibuku ria kuguririo 21 kwambiriria mwekinya mugwanja. Na Ngai ni akumurathima. Ufunuo 21 kuanzia 1 hadi 7. Tutasoma neno la Bwana kutoka kitabu cha Ufunuo wa Yohana 21 kuanzia 1 mpaka 7.
Kisha nikaona mbingu mpya na nchi mpya. Oh, yes. Kwa maana mbingu za kwanza na nchi ya kwanza imekwisha kupita, wala hapana bahari tena. Amen. Nami nikaona mji ule mtakatifu Yerusalemu mpya ukishuka kutoka mbinguni kwa Mungu, umewekwa tayari kama bibi harusi aliyekwisha kupambwa kwa mumewe. Amen. Nikasikia sauti kubwa kutoka katika kile kiti cha enzi kikisema, tazama maskani ya Mungu ni pamoja na wanadamu, naye atafanya maskani yake pamoja nao, nao watakuwa watu wake, naye atakuwa Mungu mwenyewe atakuwa pamoja nao. Amen. Naye atafuta kila chozi katika macho yao. Amen. Wala mauti haitakuwapo tena. Amen. Wala maombolezo wala kilio wala maumivu hayatakuwapo tena. Amen. Kwa kuwa mambo ya kwanza yamekwisha kupita. Na yeye aketie juu ya kile kiti cha enzi akasema, tazama anayafanya yote kuwa mapya. Amen. Akaniambia, andika ya kwamba maneno haya ni amani na kweli. Akaniambia, imekwisha kuwa mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho. Mimi nitampa yeye mwenyewe kiu ya chemchemi ya maji ya uzima. Amen. Yeye ashindaye atayarithi haya, nami nitakuwa Mungu wake, naye atakuwa mwanangu. Mwathani agocwo. Gicoka ngiona iguru rieru. Tukaona mbingu mpya. Iguru riri turariona haha. Sio mbingu hii tunaona hapa. Gicoka ngigua mugambo wa njĩra atirĩrĩ. Na sauti ikasema ati nigukena ni aria makomaga metha-inĩ wa Kristo Jesu. Furani wale wanalala wakiwa ndani ya Yesu. Na ndĩrenda kuga atirĩrĩ. Anasema hivi, ona kũngĩkinya mwana nĩ arirĩte mũno, hata kama mtoto huyu amelia, mwĩrĩ wake nĩ ũthirĩte, na mwili wake ukaisha, nĩ kũrĩ na gũcokerio mwĩrĩ ũngĩ mwerũ thĩinĩ wa Jesu, kuna kurudishiwa mwili mpya hĩndĩ ĩrĩa karumbeta ka Jesu gakahuhwo, wakati tarumbeta ya Bwana italia. Arĩa mena mwĩrĩ na arĩa makomete, wale wako na mwili na wale wamelala, othe nĩ tũkũrũgama, sisi wote tutafufuliwa, na tũheo o mũndũ mũcara wa wĩra ũrĩa anaruta, na kila mmoja atalipwa kulingana na kazi yake. Ona ũrĩa wekire gĩko gĩkĩ, mtu yule alifanya kitendo hiki, no akarĩhwo, hata yeye atalipwa. Ona ũrĩa wanarĩria mũndũ, hata yule alifanya mtu akalia, no akarĩrio, hata yeye atalia. Enda kuga atĩa? Anataka kusema nini? Nĩ wega twĩtigĩre Ngai. Ni mzuri tumuogope Ũrĩa Mungu. wĩna kiugo kĩa mũico igũrũ rĩa mĩtũrĩre itũ. Yeye ndiye ako na neno la mwisho juu ya maisha yetu. Hitho-inĩ mũno. Ũrĩa wonaga hitho-inĩ mũno. Mwenye anaona katika siri sana. Twahota kuga atĩ tũtiramenya na tũtiũĩ. Tunaweza sema hatujui na hatukuona. No Roho wa Ngai nĩarona mũndũ ũcio na harĩa arĩ. Ũrĩa gũkorwo haha tũrĩ. Lakini Roho wa Bwana anamuona, anaweza kuwa kwa hapa. Ũkĩtie arore ũrĩa kũhana. Akuje angalie vile kunaendelea. Na ũrĩa gũgũthiĩ na mbere. Na vile kutafanyika. No rĩrĩ. Lakini ndũkwĩhitha thirikari, hautaficha serikali, na wĩhithe Ngai, na ujifiche Mungu. Ngai ũrĩa wonaga hitho-inĩ, Mungu yule anaona mbingu siri, yule anafanya ulale usingizi, imana ciaku ikahinga na cia maitho, wewe ukalala na ukafunga macho. Ngai ũcio nawe ũngĩtũma ũkome na ũkome ũgũkoma. Mungu huyo ndiye anaweza fanya ulale na ulale kabisa. Ndĩrenda gũcokia ngatho cia mwanya. Nataka kushukuru sana nĩ tondũ mahinda marĩa ndĩrahoyaga Ngai igũrũ rĩa ũhoro ũyũ, wakati alikuwa anaomba kwa ajili ya hii jambo, mahinda marĩa Peter ahũrĩire thimũ, wakati mtumishi Peter alimpigia simu, ndahũrire mbica na ngĩthambia, alipiga picha na akaosha, na ngĩra Ngai ngwenda gũikara magũrũ-inĩ maku, na akasema anataka kukaa chini ya Mungu. Mũthenya wa Kiumia tũtanaingĩra tũima kanitha, wakati Sunday alikuwa anaenda kanisa, ndaigua atĩ mbeca icio nĩ cioneka, akasikia pesa hizo zimepatikana. Ngai nĩ wagĩrĩire kũgocwo na gũkumio. Akaambia Mungu apokee sifa. Nĩ tondũ nĩ watũhumbĩra njaga, kwa sababu amefunika uchi, atwehereria gĩconoko, ameondoa uchi. Ndĩrenda kuga ũrĩa wothe hucĩkĩte gũteithĩrĩria wĩra ũyũ, mtu yote ambaye amehusika kusaidia kazi hii, Ngai wa matu-inĩ nĩ arĩhaga, Mungu wa mbinguni analipa, na arĩhaga akĩendaga kũrĩha, na analipanga akitaka kulipa, na nĩ agũkũrĩha Beti, na atakulipa. Na nĩ akũmũrĩha atongoria arĩa othe mwĩ haha. Nyinyi wote wachungaji mtalipwa. Jesu witũ ti mũrĩa ngũrũ, Mungu wetu si wa mzaha. Mwathani agocwo. Amen. Ndĩrenda kũhoera bamĩrĩ nĩgetha ithandũkũ rĩrĩ rĩo riuma-inĩ nĩgũtukire. Anataka kuombea familia ili sanduku lipelekwe pale kaburini. Na tũgũthiĩ na hatua ithatũ.
taenda na hatua 3. Twathiĩ kĩhinda ikinya maigana ũna. Tukikanyanga hatua kidogo, tukarũgama tukathoma maandĩko na nĩtũgũthiĩ tũkĩinaga rwĩmbo. Tutakuwa tunakanyanga hatua, alafu tunasimama tunasikia neno, alafu tunakanyanga tena tunasikia neno. Ndĩrenda kũhoera family please. Anataka kuambia familia tafadhali, nĩ tondũ ihinda rĩrĩ nĩ rĩanyu, kwa sababu nafasi hii ni yenu. Ili tukienda pale kwa shimo tusiwe na jambo lingine, ni kuteremsha mwili na kumalizia. Bwana asifiwe. Amen. Natamani mkuje hapa familia ya Peter. Na tusimame sisi wote kwa sababu ya heshima ya Mungu ya kiungu. Tusimame wachungaji wote, tusimame tusunguke hii familia. It is good to cover them with the blood of Jesus. You know the enemy is at work. Yes. Okay. Bwana asifiwe. Let us cover the family with the blood of Jesus. Tufunike familia na damu ya Yesu, ili Mungu wa neema akawatende mema. Hiyo moyo akalie. Lakini tuoe. Amen. Baba wetu na Mungu wetu, twakushukuru. Mungu wetu tunakushukuru. Twaliinua jina lako, jina kuu kuliko majina yote. Wewe ni Mungu usiyebadilika. Wewe ni Mungu mkuu mno. Wewe ni Mungu anaposirini. Wewe ni Mungu hujawahi kushindwa. Wewe ni Mungu Baba. Unaona mahali sisi hatuwezi tukafika. Naomba Bwana wa Mungu kafunike familia hii na damu ya Yesu. Na waficha damuni mwako Kristo, Mwana wa Mungu uliye hai. Damu yako iliyomwagika msalabani ikawazunguke. Neema yako ikawazunguke. Ukuu wako ukawazunguke. Fadhili zako ikawazunguke. Wapanguze machozi Mfalme. Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Naomba amani itakapo juu mbinguni katikati ya familia hii Jehova Mungu. Tutakapotoka hapa Jehova, kusikawe na jambo litarudi nyuma. Kusikawe na jambo litabaki na manunguniko. Kusikawe kuna jambo litabaki ya kusema sio kama hivi. Lakini Mwana wa Mungu kasimame na kutenda mema. Twanena damu ya Yesu iliyomwagika msalabani ikawazunguke. Ikafariji mioyo yenu. Ikafariji maisha yenu. Ikafariji chochote ambayo mwendapo kufanya. Na zaidi ya yote Mungu, uwalinde uwafiche damuni mwako. Roho zao nazipeana kwako. Mawazo yao nayapeana kwako. Baba yangu, watendee makuu na maajabu katika jina la Baba na la Mwana Roho Mtakatifu tunaomba na kuamini. Amen. Amen. Kanisa lote liseme amen. Amen. Sisi wote tuseme amen. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Bwana wabariki na mketi. Ni kwa sababu ile kazi tuko nayo ya kulegesha mwili kwenye mavumbi. Bwana wetu apewe sifa. Ucokia wagatho ukiucokia ngatho nigetha tumagarie mwĩrĩ tondu wĩra wako uma kumagaria. Bwana asifiwe. Nikwenda gucokia ngatho na ihenya muno. Na wa mbere nikwenda gucokeria Ngai witũ ngatho uria uratuheire miaka iyo turaikarire na Beth. Na tondu Ngai ndoragio kiuria ithuĩ no kumwĩra nĩ wega ni undu wa miaka iyo aratuheire 17 tuikare na Beth. Wake ni tukwenda gucokia ngatho kuri kanitha Bishop Bishop Murata haria thire haha ni undu riria mwarehirwo horo uyu ni mwaikarire thi na ni mukoretwo mugiuka githomo. Mwathani aromurathima na aromwika wega. Muramenya ni twabangite muthenya wa Tuesday iwe rahitukirio korwo wi wa mathiko, no riria twathire thibitari twerwo no nginyanagia biro yape irihwo nuthu. Riu tukiuga twambe turugame na niho twakiaririe na atongoria aya mheshimiwa Betty ni ndida kuona na ni nguhoyaga muno umuthi nguone nigetha ngwire ni thank you. Ngai uria urathimanaga akurathime no ni ngugiuka hau nyuma he kanitha. Wa gatatu ni kwenda gucokia ngatho kuri thibitari ya Santa Mo tondu riria giko kiu giekikire riria Beth atwarirwo kuria Thika. Riu kuria atwarirwo na kwari utuku thaa thita
makiuga ata ina ngirigana ria 50 matinge muoya na gukiaria uria kwaririo tukiaria tugithondeka tukiaria no rogamire thibitari ya Santa Mo na magitwira mbeca ticio cia mbere rehei mwiri na tukiorganize na bethi agitwarwo kuu nitukwenda gucokia ngatho ni thibitari iyo nitwikarire thi tugithondeka harambe ya mbere iria twateithĩrĩirio muno ni Betty na Evangelist Lucy wa Ngũnjiri na nitukwenda gucokia ngatho muno tondu wa itemi riu mwatemire Ngai aromũrathima na aromwĩka wega tukwenda gucokia ngatho o ringi kwi wa Ngũnjiri Evangelist tondu media ni rutaga wira wa goro muno ni undu wa gwika the public awareness na andu makinyita uhoro ucio na makihota guteithiriria muheshimiwa wa woman rep ukinyirie Evangelist wa Ngũnjiri ngatho citu ni undu wa itemi riu ni mwene ni njugite ni ngumuona na ni tui no guguthie wega. Thank you muno riu njuke hariwe muheshimiwa Betty na gikundi giaku na wabici yaku ni undu wa itemi riu mukinyite mwathani aromwika wega. Saturday ya mweri imwe ndahurire women rep witu Honorable wa Muratha ni murata witu muthuri wake ri mutungatiri tutungataga nake na ngimwira riu uhoro uyu riu ni turarigwo tugwika atia na tondu Betty ni akoretwo atuteithiriirie muno mwarie nake nigetha mumenye uria tuguteithika. Ndiwe kana wa Muratha ni akuhurire ndiwe kana ni mwaririe no Sunday akihurira thimu akinjira maundu matikiagirire ngimwira maundu ni magirire. Koguo thank you again so much. Tugucokia ngatho muno kwi MCA witu wa Rispa na MCA wa guku wa Rispa ni urutite wira wa goro muno mukoretwo mu in constant communication na our brother mundu gwitwo Muhoro mukathondeka maundu Ngai arokurathima ni undu wa itemi riu ria goro mutemete. Tugucokia ngatho muno kuri kanitha uria ndungataga St Luke's Kinyeero na ni mumonire haha Ngai aromurathima na aromwika wega ni undu wa support iria mutuhete. Kahuho St Luke's Kahuho uria wa Bethu mathomaga mwathani aromurathima na aromwika wega. Tugucokia ngatho gwi Senator Nyutu akinyirio ngatho citu ni undu wa utungata wake. Tugucokia ngatho kuri andu othe aguku Karugia tondu mukoretwo mugiuka mucii Ngai aromurathima na aromwika wega. Ni tugucokia ngatho kuri committee aria maikarire thi na tukiambia kubanga uhoro uyu riria gwatuikire tutingithikana twabangite mathiko Tuesday gwituika tutingithikana riu ni muheshimiwa ndarigirwo riu haha eguthia atia na mbeca riu iria irendeka ni nyingi gukira cia mbere tondu ndagitari twatwara Bethi atwirire mwiharirie ni ta 700,000 ikwendeka. Riu ona riria mwekire uria mwekire ria mbere gwatuika riu ningi mbeca iria irendeka ni nyingi riu ta kamiti tukirigwo no ni tugucokia ngatho muno. In life ni turi andu metagwo destiny helpers aria matumaga ukinyire destiny yaku, and we thank God because we have people who have stood with us, and our Betty is one of destiny helpers in our miturire itu. We will never forget that. Tugucokia ngatho kuri family members ni undu wa winyitariri wanyu mwathani aromurathima na aromwika wega. Chairman witu Muhoro wa committee, may the Lord bless you. Moses Mwirure wa Ruthi, our uncles inyothe mwathani aromurathima. Ni gucokia ngatho kuri aria menjire haria tuguthie kuhurukia Beth, may the Lord bless you. Aria makoretwo makiruga mucii mheshimiwa Betty riria gwatuikire biro ni yarihwo ni ukiri riu andu meharagiria mataiguite undu ta ucio riu mundu agagiuka na mucumari riu riria gwatuikire biro ni yarihwo nigukiuga hau hake. No ni tugucokia ngatho ni tondu aria makoretwo makiruga na aria mukoretwo mugiuka atumia mwathani aromurathima na aromwika wega. Aria mukoretwo mugiuka na indo cianyu mugatuhe, thank you so much. Tigana inyue riu igongona ria muthenya wa umuthi ritingihana uguo tuhana. Inyuothe mukire amwe mukire na ngari cianyu, gutire mundu wetirie maguta,
May the Lord bless you. Ngai amwike wega na amurathime. Atungatĩri ndungata cia Ngai. Bishop mwathani amurathime. Kanitha wĩragwo nĩ ũtheri. Mwathani amwike wega. Atungatĩri atumĩte kũrĩa Kiambu na Kabete na Nairobi. Atungatĩri James na John. May the Lord bless you. Inyuothe mwathani aromũrathima. Na beti cia mũico na ticio nyinyi mũno nĩ cia president. President nĩ mũrata witũ mũno kanitha kũrĩa tutungataga. And I know through our bishop we will write a letter to the president. Nigetha tumucokerie ngatho na kumwira ni wega ni undu wa ũguo atwĩkĩte. So on behalf of the family and this whole congregation, pass our vote of thanks to His Excellency William Samoei Ruto and his office for this great gesture. Mwathani aromũrathima na aromũtũria. May the Lord bless you. Mwathani agocwo. Bwana asifiwe. Nienda kuria bishop woke. Anataka kuuliza askofu aje nigetha twambĩrĩrie mũbango wa gũtwakia mwĩrĩ ũyũ kũrĩa woimĩte. ndio tuanze mpango wa kupeleka mwili mahali unatoka. Mwathani agocwo. Asifiwe. Wachungaji wa pastors wataenda mbele, mareverend wafuate, kama kuna senior reverend wafuate na mabishop wafuate nyuma. Bwana asifiwe. Hatutaenda tu tukiwa tunyamaza. Tutakuwa tukichukua hatua, tunasoma maandiko. Bwana asifiwe. Tutakuwa na step 2 na ya 3 tutafika kwenye shimo. Sijui kama ni bali sana, ituwe na step kama 4. Sawa. Wothenya ya munene ndirirageria